tugarugirisha ibintu mari umuraza kuraba kakubura sinze mbo buri muri kimwe amwe kuri phone urambura none se umuntu mujama ngana kazanaye je nejo nakubise ndakubura kuri phone ndaje no kuri WhatsApp usanga ni kuri live yego no mana naye agenda aho gakasiga ari umusare byatari man sigaye kwera urenze ari umusare eko bakumutanga usigaye usuzugura abantu tuba muri rirare yo byatari aho gagusa safe batukukumbetsa urabona ntatabaye be aratagase kwe kumutanga ni kumutanga none duhamagarira uwo muntu atwuguritse fana none igice sawe ngubugururi si bya mu gihe wanyu jemaze misi ngayo kwa abahehema ni hafi ngo kujya portail hajimbe portail jaye hajimbe ujya mwana ndaki namuhamaganye ararenze kwe jengere ndamusaye nimero abantu ko bihuse rero happy body ise nyine kuvugana wayo bagucitse mani mwana kandi naje umuntu muri tripasi kana je naona sema kuvugana na tripasi hawo ujya mwana byoshoboka ariko imana irarema ndayi urabona ijya uno mama we sare gutesha umwanya kurajagiye so mugabo nani yahaje mbona menga se ubona kuramukije nakoze zina kabandi kune Fariji Fafa Mr. Sorry so ngira ni hino kujisana kukorana urumufuka mfomu cyane wawo sinibaza ko uranganye oya gusa ntisohoka gake abana bo mu gitsina ko meza ariko ni sino kuboneza yako mbona gutusha umwanya cyane nifuza neza sio kumukana cyane maybe ndazi mu nawe n'icyo sinashaka hano mbona cyane ariko naje kubona ko ndangire nka kwifuza kuba nawe ni ibintu cyane kumana imbere ariko no kutayikwa n'uburenganzira bwanje koze bibaza ariko ushaka wowe ntazuma ko ufite byinshi bavuga nawe umpaye akanya nivyo kunda no kuri mbaho nivyo kunda hapo ndihuta no kuri ndagiye no kubamenya saba nta kibazo ya tariki kogwa kumutanga basigaye biyemera ma ndiko ndaje nabitegeka twasi ndiko ndaje no kuri mbaho naco bigenda gute nani moto ntana taxi mbona nana taxi mbona nushaka ndabigenze gute Nahanu naringiye naenda nacherewe na nefuza karifu. Okay. Njana kwa demo muraja hino. Jene kwa ya dise ne babaranye. Naringiye hari yaye mutoye. Okay, njira hari naje. Murakoze. Ndacherewe. Ako muhira ni sawa. Ngwe turashima. Okay, c'est bon. Mbe wari wambwiye ko yitwa gute? Jene kwa Fariji Fafa aka Mr. Sorry. Ibyo njura yibuka none. Ndagibuka Ingrid ndagibuka kweli. No muduka nowe wawe. Ni kwanje uyu ni wakazi ndafise n'undi muhira. Ukati nyantembere akuntu wakazi nyene. Ngahari yangira nshi. Okay, ndagushikana nta kibazo. No problem. Bazana hari kamari kanye.
murakoze. Okay, gushima nta kibazo. Hama nimba niyenze umenga mwayigeze kumusaba kanimero. Ya narigeze kuzigusaba hari kubera Ngomba ndaziguhe. no ntazo nshaka kwiki. Nimero ifise mu telefone ntuburi ikigufasha. Of course, but I can't take your number, masisi. None urimbye kubera ubonye no modoka. Ya spare. Okay, yibwire rero no modoka iyi nimero yawe sinzi siniye connect ni limikashi I don't know which line do you use. So bibwire basi no nizo modoka nyene. Nakoze basi. Bane funya ogo gira no gamandai. Yopi